mun nyandar elang gula ka cek nikah karo kengjang mian kor sene kene mun ka gula pakun raja nika gula mun nyandar ngit celak gula mian seromo le marin gula coba gula bah ngocol si menene kap si mene khoshil gawaya ngaku pak Allah maturaan boy PPK Lompang jami tahu PPK Lompang dina aja moning PPK Lompang sampean tonya bareng ben gula PPK Lompang bibir ceruk saloni mi semadu korang kebayan cukemi wes mari kapi kan mayu mulai korang ngabit terus abid mayu la ilaha illallah di mana mau muntakin ng RCTI aja ya di mana pada nih kasih kocak kalimat la ilaha illallah titik kalimat terakhir benih kau tu abareng ben mate benih apa la ilaha illallah ini mana pada sih dia tak kira beda kan kadinto antarana palang pocur pamulena kan beda ki bila dapat kagerungan setan asare kenengan munya beda pak kadede kastana pon pada beda setan nyope apa ropa nyupre oreng atoroa beda aropa embuna beda aropa kuruna beda lambat lagi makin binakan apa yoba sehingga kacung cek tokaran sapeleen sataretan apa se beda kampuli mun janda cek katibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء kurubatan kaula cukan kuru ajunan saya kesempatan mangken hadir ajunan semulja Kiai Haji Khairul Umam ajunan Kiai Muhammad Arsyad ajunan Kiai Haji Ainun Najib ajunan Kiai Habibullah ajunan Kiai Ahyani dan setuju para kiai setuju para guru nyuun seporah tak bisa nyebut setuju asma agung ajunan namun meskipun betul kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi rasa takdim dan hormat betul kaula dek ke ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh secara khusus ajunan
Bapak Sukron Hafidhi Escape selaku Kepala Desa Longos beserta aparatur Epon beten kaula taati beten kaula ngaku ngaki ben seteja jajaran tokoh masyarakat baik carek atau apel sehadir tanpa terkecuali. Juga hadir di tengah-tengah kita Abah Haji Mas'udi selaku Klebun Sepolongos. Terjukan secara istimewa juga hadir Dr. Andes Kiai Johari selaku anggota legislatif Kabupaten Sumeneb. Sahibud dakwah Bapak Musawi sareng Ibu Mahwiyah. Sekesempatan mangken abada aki saya Ibu Areh dari Kiai Mudar bin Jatim. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dan ajunan seteja beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kesempatan semangkin kaula benajunan sareng Allah takdir apangki apolong dalam keadaan sehat langkong-langkong apangki na kaula ajunan ala kotoat semua benih cuma apolong elongus kaula benajunan sampai ke akhirat menter pakkuna ipapolong dalam keadaan kengeng ridho ipun Allah. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ben salawat ben salam kak dinto kaula benajunan nanyuun samu ke kaula benajunan termasuk dek ke kelompok ben golongan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga ketika kaula benajunan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan tak kira nyeting dek ke neraka na ipun Allah menter sekak dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mate kak dinto aslina cuma ape sana antara roh kalaban beten. Jadi mate kak dinto ape sana roh kalaban beten. Mate tibi ni kata ada. Jadi manusia ni kebeni mate aslina. Cuman diistilahkan ketika roh nikah itu dari beten, orang nikah ikut mati. Maka nama Nabi bahasana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mujaddid pertama, beliau nikah kompoy Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nikah ada buah kisah kak dito. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna min darin ila dar. Ajunan nikah ikabay bi Allah da adeng sampai bila saus nikah tak temate lil abad manusia nikah sekalian ikabay lambak da adeng kula benajunan nikah tak ngalami mati aslina. Wa innama tangkiluna min darin ila dar angin pastena kaula benajunan nikah keng ngalle dari situng tempat dek ke tempat selain ngalle dari situng alam dek ke alam selain. Jadi manusia ni kebenih mati kayak ngalai alam hadirin. Alam sepertama kaula benajunan bedai alam azali. Ini adalah alam di mana perjanjian antara ruh kalaban Allah. Jadi roh ni kalam buat semuanya perjanjian. Makanya manusia ni kemun kafir seksa kemudian ruh itu sudah perjanjian. Alastu bi rabbikum. Jadi Allah ni roh diciptakan di min alam azali alam roh. Semua ruh manusia termasuk roh kaula ajunan neka ipa kompol sareng Allah bah ipereksani mengadakan perjanjian alastu bi rabbikum sampang ko engko pangeran kake kan satu aja ronek ngaku qalu bala engki pangeran ajunan pangeran kaula bini cuma roh makin nafsu neka pada etanya aki cuma nafsu neka lambak ketika etanya aki lo aja jawab maka nafsu neka ada bu qala ana anta yang kongkok kaki bek mengkal nafsu ni kan nafsu ni kamu orang kebarak kata emurah ni kan nafsu jadi nafsu ni kata anda esek sebi Allah 40 tahun ke neraka yang kak dari neraka napa debuna panitanya aki boleh alastu bi rabbikum
sekok pangeran kaki nafsu. Napa jangan nafsu? Ana anta antang kongko ya kaki. Ya seksa boleh pakun juga benar. Terakhir nafsu nikah beni eseksa bi Allah tapi tak pengakan. Pantai pengakan pan lapar bah ngako. Qala ana abduk wa anta rabbi. Engki pangeran kurang pengakan gula lapar. Lapar gula engki gula kebulem pian pangeran. Mangkana manusia ni kemun nafsu na beksan tak irwa pasah. Hongguan nih kan. Dari alam azali, dari alam ruh itu manusia akhirnya dipindah ke alam rahim, alam kandungan. Nih alam nomor 2 nih kan. Ibu kuat debu Nabi Muhammad, lebih debu sini kan. Wakalallahu birrahmi malaka. Ketika badan nikah ika boya dalam tabu, badan kan roh lebe daya alam azali tadi. Roh itu sudah ada, makin ika boya kibeda. Tabu ngering sepo bini, maka innallaha wakalallahu birrahmi malaka. Allah ni kamasang malaikat rahima orang bini. Malaikat ni aja ke setiap kandungan manusia. Ketika bentuk jadian sudah terbentuk, malaikat tinggal matur ke Allah. Napa debuna malaikat? Ya Rabb, adzakarun am unsa? Nika wajib nika laki napa bini? Bi Allah pai tentu aki laki napa bini nika tentu aki bi Allah. Dadi laki bini nika benik tentu aki bi reng longos. Kula ben sampean tak ninguning. Kan banyak yang terlalu laki berbini. Terlalu bini keluar laki. Mak lopot. Taruh norok masalah laki bini. Kula ben ajunan tentu aki bi Guste. Antor kadang beda selamatan kandungan pelit kandungan si bini 7 ekor sepah pemekanyi nyor pan mari asebe titi 2 pahiyon talaki ke budi erotek kupan geger mun geger de iya lake mun de iya nih lah tahu boy lagu le saya tanya mun bentuk geger de menyiur ha de iya bo nyerembet saja dan mun bahan nyereng deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lagi bini ni ka kula ben sampean taruh noro Allah senentu aki. Ni ka takdir lagi bini. Kula ni ka bini 2015. Kula nyuon ke Allah. Ya Allah, anak pertama dan kula nyuon laki. Lahir alhamdulillah. Bini. Ya jalan apa pare ki bidar maaf. Anak pertama dah bini kula nyuon ke Allah. Ya Allah, pertama ampun bini. Dan kula nomor 2 nyuon laki. Baru anak kula nomor 2 nikah. Bini boleh kan? Pakun. Pahoreng bah ngucap. Pola king tak usaha. Mari ngutiong ke di kanan turun ke kaca. Tak jangan mbian muntro laki ong ke di kanan turun kacer. Muntro bini balik ong ke di kacer turun ke kanan tak bisa. Napa jangan Allah mari kula ngutiong ke di kanan mari. Keng turun nih kalau pai bi kula. Cak beli pole apa? Ni apa mulai kada kan ni kan? Congoco ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tak bisa hadirin. Bi kedatang ke ko tikal tat holil ango andi anak bini. Menandi anak bini ni kalau pada ben laki untungan bini. Tanya aki bi kula. Apa mah untungan bini? Nomor situng lekas oleh tetel. Mun bini. Mun laki kana beri, mun bini kana dentek nerima tetel. Bertung. Nomor 2, anak bini ni kaje pun ketatang ke macelep karing tuai. Kalau pada ben anak laki. Mun anak laki ni kalau macelep, mun anak bini macelep. Alhamdulillah canggula matur macelep. Tanya aki bi kula. Apa mun anak bini mi macelep? Yang kemudian mun anak laki kasakan ni bereng laki karo manampian. Dadi mun kamera ning situng kan embung benepang rongan lega dapur ra kamera igente anak. Benih karo macelep magumikil anak bini. Ya mun pah kamera situng enggak mun pah laki kan rongan lepang ro tudung kalangker. Iya mun ndi langker, mun tandi langker tak nak tidung ibu din roman dah sampai. India. Dia mak lai temu bejak pernah kena Amir Khan kok bi orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mulai dari tabung reng sepo ni kala. Nek abi malaikat
ya Rob, ada karun am unsa ni kalake napa bini. Dan ini takdir yang tidak bisa dirubah. Laki bini ni takdir tak bisa yo. Takdir ni beda dua, beda takdir ni kamu brom, beda takdir ni kamu alak, beda takdir ni kasih bisa yoba, beda takdir ni kasih lok bisa yoba. Laki bini ni termasuk takdir tak bisa yoba. Orang ini kepala tentu akibi Allah laki pakun laki takdir bisa yoba. Bahaja wa pring longus, cang siapa tak bisa yoba. Dorce gamalama cuma oba bini. Lusin talunang mau oba bini. Kas sama ke oba bini, ho ko mapakun laki, orang kapakun laki. Lusin taluna maki-makian letiti bini suara na pakun laki. Jenggong pakun tombu na kincokor kas. Ya cek laki. Pakun kalau keng bentung batin tok saya yoba kas. Embian makin lalu taluna semakin bini, embian andi uduk nyetik kau lusin taluna, lo betalu tu enggak, pakun laki kas. Mate ku leku lusin taluna pakun laki kas. Laki makin lau bini pakun laki kas. Ilmu kopur ni kan mun laki pertanyaan nah marrabbuka, mun bini marrabbuki, lusin taluna marrabbukaki. Jo pakun marrabbuka kas. Abni marrabbukake. Tak bisa pakun laki, tak bisa yoba. Laki bini ni tak bisa yoba. Kasaho ko mapakun laki, meskipun makin kan bini total makin lusin taluna ni kan. Rahangnya dipalpal, alisnya tempat alisnya dipaspas, kulit kepalanya ini dikulbat. Apa kaki you? Lihat kulbat, apa bahasa Indonesia? Di kulit. Kulitnya di kulit. Kulitnya di kulit dak rumah. Hah? Kulit cat. Oke, di sini kebon. Khuldinya ini ditugal. Kan tadi ni kan lusin taluna ni kan. Kebabaan didik pakai suntik pah melempung. Ini suntikan. Kebaba ketok pah yebur daripada luman. Secara fisik au bini tapi pakun lah. Karena laki bini ni kata bisa yoba, laki bini ni kata takdir tak bisa yoba. Beda telok takdir ni kata bisa yoba, situng laki bini ni kata bisa yoba. Nomor 2, saya tak bisa yoba ni kata Kanjeng Nabi likulli da'in dawa. Setiap penyakit beda tampenah kecuali 2, situng illal haram, tua nikah tak bisa yoba kan. Ada orang yang bisa ngoba takdir tua nikah. Mun la umur 90 makin ngangkui selebar SD pakun ngol-ngol. Habis sebakun kero buk. Kero melok bisa. Tak bisa. Tua nikah ada tampen sampai makin dokter kamu bisa nampai tua. Cak makin dokter daripada kero kia. Lo bisa. Mun lambak ki umur 22 segemi los ning salah alos koning. Lala nika ngelosot. Los ning alos. Mangkin umur 90 beni los ning. Ning los salah tak kuning celeng polos. Lala nika makin beni ngelosot tekepek beluran kapi ada ina daya. Kero mungkin umur segemi teti pembina upacara kerja ben santak suara kepada pembina upacara. Blok. Iya umur segemi. Coba nyari kisah umur belum 25. Kepada pembina upacara. Mari kita ngakikan lu. Poralah. Maila gila. Bapak Ibu hadirin, manusia ni kamu lah tua lobi sebalak ke bahalagu ke babini wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji. Lah kirut ini termasuk takdir yang tidak bisa dirubah. Kirut, ngul-ngul ini takdir yang tidak bisa dirubah.
Nomor situng laki tak bisa yoba bini, bini tak bisa yoba lah. Nomor dua tua ni kan tak bisa yoba. Senomor telok mati ni kan tak bisa yoba. Ada orang ni ke bisa minta tak mati ni pekun kutu mati. Gak bisa beda telok ni kan nomor situng laki yoba bini, bini laki ini ditentukan Allah. Le mana? Nah? Cengkak segam. Kenapa mun panas? Ibu dah mahu lah. Kebaba. Mau ingat tang bini kakek yu. Mun panas ero kebaba. Keadaan bayi bulan ni lah. Keadaan. Ten. Hahu tikal ni kak tako anu cek kalah ni kedi gula oh sudah nagina hanya ku kalah kayak di gula saya di gula grup najuk korse mbian oh nyaku grup najuk korse cek kibagi mun kau jangan gula ke sekarang kongji tua aki nampian terlanceng umur selain mate kapi karimpian BTBan mun ya cakeng nyo nak kilanceng umur anak apa kak mun nyandere elang gula kak cak nikah karo keng jang bian kor sana kene mun ka gula pakun raja ni kak gula mun nyander ngit jala gula bian suruh mulai marin di sana Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi telok takdir ni tak bisa yoba hadirin. Laki ke bini, bini ke laki, tua ke nguda, nguda ke tua ni tak bisa yoba. Terus kenapa boleh saya tak bisa yoba? Saya tak bisa yoba ni ke mati, ni tak bisa. Makin dokter luar negeri gencar mengadakan program baru namanya cloning. Cloning ni ke pengalihan manusia ke manusia yang lain ketika manusia ni ke sudah mati. Mun jang gula tak usah ke program cloning. Coba manusia se muda ni kecek patua boy mungkin belak. Lo bisa kak? Lo bisa. Kau tua manusia ni kak? Tua ni ke takdir tak bisa yoba. Oben ni ke tak bisa itahan. Pakun ngonyol panabit. Lo bisa. Keluar pote semir peceleng pote boleh tak bisa. Lo bisa. Jadi ni kak termasuk takdir saya lo bisa yo. Jadi ketika manusia sudah berada di perut ibu berupa jasad, sepertama malaikat itanya aki ya Rabb adzakarun am unsa, nikah laki napa bini ditentukan oleh Allah. Makanya Allah ada dalam Al-Qur'an lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Debuna Guste, ada yang ditentukan punya anak perempuan, ada yang ditentukan punya anak laki-laki, ada yang ditentukan punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Berdebi Allah setakdir tak andi anak nikah kapi pada bagus andi anak bagus tak andi anak bagus. Nabi ni kepada sebanyak anak ang serah Nabi Adam itu punya anak laki-laki 23, punya anak perempuan 24. Maka namun beda mantan pahit wa aki Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolong aki mantan sekadua akati panjenengan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nikah secara tak langsung mantan nikah itu aki makle andi anak pak polo peto ben Nabi Adam arang ancor apa nah tak mungkin orang bulan osom kabeyu sekejap masuk KB sekejap masuk KB mun lambat kan masuk kabir.
zaman sepo tanya ku tak biasaan di anak segemi biasa kan biasa Afrika ni ke beda situng ring bini andi anak 46 ni ke odi makin ini dinobatkan sebagai perempuan tersubur di dunia andi anak 46 ni ketika tak tahu kak sekama anang situan ben singudaan mentro tahu situan nakin buka silebera pada celengan buri ing situan 46 buk 46 kula mikir mun sampai 46 dia tak usah asim pengalto deh dia kerja tega 46 itu di Afrika wanita tersubur andi anak 46 ya Allah pah maka latar bilu nih kan wis pertama laki napa bini nikah bi malaikat ibritsanik Allah bi Allah tentu aki nomor 2 fa ayyul ajal ya Rabb katina apa umur nikah peji seanyari ke nikah lanceng umur napa panda umur bi Allah tentu aki umur lanceng napa umur apan panda fa ayyur rizq bagaimana rizkinya ya Rabb nikah napa rizkina banyak napa didik soki napa melarat tentu aki rizkina ajal ban rizkina ka iparampak takdir Nabi Muhammad adabu fa innal insan lan tamut hatta tastawfi rizqaha orang ni kalau kira mati mun tak tege rizki na ipatada jadi umur ni ka yokor kalaban rizki mun rizki na tada orang ni ka mati maka nampian mun ada erje nya banyak mak leabit saya mati ya umur ni ka yokor ka rizki ka mun rizki ni ka gi orang tak kira mati makanya dimin guru teman cerita sering Allahu yarham ke Jawahir ni ke penceramah tahun 2000-an di daerah Bangkalan ke Jawahir ni ke andi tetangga negak dinto hadirin sakit lumpuh selama 4 tahun aduh banyak cek keng lumpuh ni keng bi penyakit ni keng tak bisa jalan dok banyak de anak ang benak foto dan ni ke semua ngakotor na tak mampu hadirin akhirnya kompoya ni kata betah itu aki bi kompoya ya Allah kor langi bi Islam ben iman tak napa embaku lepate ke ada kok mbian mun nanti kompoi ngak nikah pongki keni tuli petes kak iki tua aki akhirnya situng bekto mbani kami minta tacin kebaya kita tacin hadirin tacin ekakan saparo pereng saparo na kilo ekakan tak yabi tacin nah agelau pah mate mbani ka kompoi tuli ngangkak tanang alhamdulillah cepok mate ongku pangirani mate mbani ka kiba katanian era beti ipandi ibi komboya selen ni aing torok dari soko kapan muana rami aing pah melak mbak pah nguca kemakarena tacin gelar napa boleh orang odi mun rizki na bedet mati ya napa boleh se odi mun rizki na bedet mati ya lah mate pulan rizki na kita mari odi boleh kak nguni tacin lagi na bah ada pada jajak kaki you berkanjing Nabi sadabu innal insan lan tamut hatta tastawfi rizqaha manusia ni kata kira mati mun tak tege rizki na gemet mun tak tege rizki na tada jadi manusia ni ka ukurna rizki lah rizki benomor ni kak bisa yoba takdir ni kak bisa yoba ni kak napa tetia orang se omora lanceng napa panda napa tetia orang se rizki na banyak na berdidik nih ke bisa yoba bukti na cek bisa yoba perhatikan bahwa umur nih ke bisa yoba paku ada guna kanjeng Nabi man ahabba ayyuwas sa'alahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah orang longus pasera iyan terana sampian setero umur rae palancenga tero umur rae palancenga nih ada guna kanjeng Nabi ben kempang rizkina falyasil rahimah saya setro lancenga umur saya setro rizki Nabi Allah kempanga maka kon silaturrahim nah apa saya kocak silaturrahim nikah nyambung bele saya bele ni ampun pege empian andi sepopoh na sampian lok teman entar kon sampian bi empian ientare nikah nyaman nyambung bele mun sampian andi sepopoh entar benari ka sampian pah entar ke bengkona nikah beni nyambung bele nikah kenten ngaleleng jelas kula mada apa iman gak diman lebih sampian pah andi bulan sampian melarat miskin pah bulan sampian lo teman entar ke sampian
kule matoro sampian sesoki ni kemun andi pele malarat mun andi pele tak andi pah main lang lo entar kon sampian sari bi sampian entare pele na sampian si malarat salo entar ka sampian beni king aube king si entar ka sampian todus pulan sampian la soki pulan biasa namun orang melarat entar ka sesoki bi orang nyang kungin cema pesse pulan cepon ring longos ria mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun melarat ta iling celing karo mun soki kapi ngako mangka namun peran di pele melarat pak main lang di sampian entare sare beniken auba saking todus entar ka sampian karena gula ban sampian ni kamun kasih melarat tur kadang tak pete respect lo pati nganggep padahal mun kanjing nabi ni kecek lebur karing miskin sampai kanjing nabi idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah Nabi Muhammad mun sing ngundang orang miskin Nabi Muhammad mun sing ngonceng orang melarat tuli entar tuli eka parlo bi kanjing nabi persis elongo seria mun sa amolot tan tepak kasih melarat anak ang si ero kaunjengan kaki kaunjengan dong kaki pak engkau kenyang beda banyak eko coba si amolot tan tepak kasih soki onjengan ko letung kol 12 letoju cak kalau 11 bini nalai jaga kon kak tuan ini sebiasa nama taan kapan lagi na datang kauncengan oleh berkat arbuan benanang sing ngambari dak na cong kok beni kay ngala kay intro tawa isen tung 2 3 4 badayu hadir kapi orang ngare jo umur nika bisa yo bukti nang hadis nika orang mun nyampung bala umur lah nika bisa balanceng pah bede ada bureng longus cang sapa umur bisa balanceng kan Allah ada bu dalam Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun manusia ni kamu la depak kebektona mate tak bisa panyurut tak bisa pamaju hadirin lanceng umur ni kecepon ulama beda dua beda lanceng umur secara hakiki beda lanceng umur secara majasi saya kocak lanceng umur hakiki ni ke umur lakar tambah dari umur seket yoba ke 70 beda majasi saya kocak majasi ni kah beni umur saya tambah beni dari umur seket pasti tipe tong polo umur apa kun seket saya kocak lanceng umur ni kah tulul umur mangkana umruhu makmuro umur lah ni kah pas di Allah pameras pakun seket keng mun silaturrahim maka seket ni kah esena ibadah apa benya pakun pande keng make pande meras geli kok siapa nyebut geli aja kak nah apa boleh kada nih kak mau hidup panduk geli umur nih kalau makanya beda tulul umur beda lanceng umur beda tulul haya ini kalanceng odi karo odi ngedok selanceng cak lepet dong mana gitu kak ibu maksudnya saya kocak karo odi ngedok selanceng nih ke ibadah natada karo keng orang nggak saya tak lemah beda orang nih ke umur rak pandek tapi ibadah na banyak nih kenyaman lanceng umur jadi beda lanceng umur beda lanceng odi mun beda eromi le sampian kamaango napa minta saya lanceng umur napa saya lanceng odi nyuon selanceng umur ti nama kita bitabit kelu beda itunya sepenting ibadah na banyak insyaallah selamat makelah sampai umur 200 tahun mun tak abojeng lambat beda lagu nah walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang hidup bagaikan pungkana acem ini ngecem sampean acem ini saya kabar lo karo buah nada unai beki sape tak ende rancang eka kaju sepel tak bisa pungkana eka bayi serap tak parat tu jadi mun pah beda acem tak buah dek parat tu nasa kaleh
pada ben manusia nih kak mun pada abejeng odi mate wei tapi insyaallah mun reng longus abejeng kapi tengki kak abejeng dapat abejeng alhamdulillah maki selalu abejeng nyampit kia insyaallah abejeng kapi mun ki anya maring matur ini ka ada ring matur selalu abejeng kapi keng bede sebek nakalan bede sebek bejeng sini kali mun masalah abejeng menter bi Allah ipa istiqomah cak jeling ngecem Arab ayo cak jeling ding tibi munding tibi apa na boleh jeling maka pergemar apa deh sampai asar siap ngaji sampai asar siap tojuk sampai asar siap tak kulian sampai asar siap tak jaga sampai asar jaga aki kak dan TA serah kuliah ki ngalia kata langu mari na yu punya ku tak beres kau pahaceram sampai asar ya iya mun saya banyak ku tak melo ya tas dia wahaha bon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad rizki ni kajukan bisa yoba umur bisa yoba meskipun saya pun ulama yoba ni kebeni pah lanceng umur tapi orang sing ngelaku mal amalan melanceng umur ni kebi Allah umur barokah napa saya kocak umur saya barokah umur apa kun keng esena ibadah na banyak pah kenceng ibadah lebur laku fokus lebur alaku kelakuan sesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah tepat kakula ben ajunan mangkin sehadir amin Allahumma rizki ni kepada rizki ni ke bisa yoba orang saya takdir melarat bisa yoba soki hadirin bisa yoba soki kalau ben usaha bisa takdir melarat bisa yoba soki nah apa cara nah banyak sedekah bahkan ini kesoki sampai dibuaki mana kosomalun min sedekatin bal yasdat tunya ni kemudian ibeki ka orang benih jen tada jena tambah situng keluar telok si dateng hadirin dari hadis kak dito cuman tambah dan ni kabi Allah benih pah langsung benih pah beri mangken saya boleh 10.000 pah dateng dekik 30 mun pas ni ka hadirin ibeki ka pidi ngembian kentena ni ke bisa berupa pesekia oh tabah paringi nikmat selain empian asodeko pesenenten lo abeli polekeng sampian musibah nabi Allah burung asli empian dekik lemalam takdir tapak-pak so ko nalokah berhubung ki lakwa sedekah tapak-pak nabi Allah burung jadi sekotu na kamasake luang pese sejuta empian tak luang pese sejuta senika sehat ni ka rizki kak jadi rizki ni kebeni cuma pese malah rizki sepaling pokok ni kesehat karena orang ni makin banyak pesen makin banyak tunya namun tak andi sehat tak kira nyaman dengan dia jelas tak bisa kak makanya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi adabu al-malu adna darajatir rizki tunya ni ke rizki sepaling maba wal afiatu a'la darajatir rizki sementara sehat ni ke rizki sepaling tinggi sehat ni ke rizki paling tinggi apa mak sehat manusia ni kekor sehat makelah ngakan kok gereng nyaman manusia ni ka make soki keng mun sakit kok sapi ni baik rasanya kak bener mbian cek karo mele mobil Avanza melem bian ni ke mobil Alphard ni ka sa embelungatos yu sa embelungatos ni kemun ibedi kerdus sesadi mun obeng atusan ibu kapi telo kerdus tetimpian mun saari ngalak terep saari oleh 100.000 patro meli Alphard nangkin ngalak terep sampai ke lekuk na kiamat cek telu kerdus atusan bisa kepi mele Alphard nyaman mobil lembut mobil keng make mobil lembut mun orang yang numpak sakit tak kira nyaman numpak Alphard ni kak tinggal cek jerajis penyakit tak usah kanker tak usah tumor tak usah gagal ginjal tun butun telok sabar bengkong aja tompak Alphard aja keluar ke bawah dina depan maju aduh kita ada ya padahal karo tun butun keng mun beten sehat maki kol pick up saya tompak maki dak ketujuh ke beseh maki itu kelentur lagi bakun kakak mak jemper sehat bener kok gereng nyaman keng mun sakit pada beri kakanan man nyaman maki situ ngemik bedende bini nampian bah sakit coba bimpian dapat tak beri kakanan sepaling nyaman ku kira bedende deh ada lek kaki sehari tak ngakan terapa mie ayam ya bakso kah hinja rawon hinja lalapan hinja
pecel. Nasi pecel maksudnya. Kan beda nasi pecel kan? Iya pecel lele. Marah biar jadi yuk. Makanya nyuun ke Allah manter paringa lancang umur amin. Paringa sehat. Sampeyan mun sehat magi dunya tak beti banyak sampurna. Sampeyan magi soki keng mun sakit tak kira tu rasa ke dunya nah. Tak kira rasa. Pasogi imbian keng mun tepani komplikasi kok sampai nyege arep kak darah tinggi. Kok ajem tak bagi dokter betel-getel. Kacang tak bisa asam urat. Semak lemak lo bisa kolesterol. Teh pucuk lo bisa kencing pakak. Pese na banyak keng saya masuk ke rosek jagung benang putih kebaik nampak pun nggak nih tinggal nggak sampian den jaluk soki ring longos enjak benih pah banyak pese ring longos kayak alhamdulillah ada karena apa-apa kok sape itu potel kok ajem iwal suwal kacang karo kolek saya tak ada meni beli teh pucuk pah tak yenom meni kencing manis ingat ke kompoi sebedai Roma iki ba mulai kin sampurna apa tak sampurna sempurna margana sehat makanya nyuun ke Allah mantir terus beringi sehat kak dinto rizki saya paling pokok dek kaula ajunan bon ilmu tabu ngembuk ni kayak takdir laki napa bini oh murah lanceng napa panda rizki na banyak napa didik senomor 4 saya takdir ilmu tabu ya Rab asyakiyun au sa'id bajik ni kayak betetia bajik saya ontong napa saya calaka saya bajrah napa saya coba ni kampun itu aki hadirin. Jadi ilmu tabu di setiap manusia ditentuaki napa bakal masuk neraka napa bakal masuk surga ini kampung ditentuaki ring longus pah debu ya mulai tentuaki cak masuk neraka karena tak boleh tentuaki masuk surga ya mayu ambu si abajeng maki abajeng kamu tentuaki masuk neraka kan paku neraka kan anu apa ki ibadah gula ban biang cak neraka ben surga ditentuaki di ilmu tabu anu apa gula ban sampian ki adikir cak neraka ben surga lek kebale amun ki ilmu tabu hadirin surga ben neraka ni kayak tentuaki tapi ni ke bisa yoba buktena coba tengok hadis dan kitab Arba'in Nawawi dan Arba'in Nawawi itu buaki aku ada buna Gusti Kanjeng Nabi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha yang terana sampian beda orang saya lakona bagus ibadah apa jeng adikir lo ala ko maksiat sama sekali hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira saking dari bagus saya lakona sampai orang nikah ben swarga cuma jarak sakelan ben swarga jarak angkari sakelan artinya tak ada burungan boleh saya masuk aja lagi sakelan cek pun Kanjeng Nabi fayasbiqu alaihil kitab cek keton menemuring bagus kasalam be ilmu tabu lakar lek tulis masuk swarga teti lakar lek tulis masuk swarga fayamalu bi amali ahlin nar keng sayang kapan para mati apa ngelaku kelakuan maksiat burung saya masuk swarga pah yoba masuk neraka hadirin celaka apa tak celaka hadirin takdir dalam itu les swarga bagi dia ada laku bagus sampai ben swarga kurang sakelan sedepa keng kapan mati ala kelakuan coba burung saya masuk swarga coret takdir swarga yoba teti neraka sabalika wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha bada orang nikah lako bu mabu entah apa jeng amaksiat main reng bini haram lakona tok hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira sampai orang nikah kan neraka kurang sakelan saya masuk saking dari cuba nglakona pokok bi Kanjeng Nabi fayasbiqu alaihil kitab mpian tu usah keton ni kalau mbak ilmu tabu ungreng sempurna lakar lek tulis bakal masuk neraka lai tentu aki cak masuk neraka ni makana laku nak cuba fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha keng kapan para mati pah atobat pah ala ko bagus ala ko ibadah burung saya masuk neraka pah teti masuk surga saya napa tak saya tadi kula ban sampean makin kalau pangki serse bagus serse cuba serse baca saya selok bejra tak bangki hadirin tak temu kak makanya jabun Imam Ghazali gula benajunan tak oleh anilai orang lain ni lebih cuba dari abak kau tu anilai abak lebih cuba dari orang ni kejabun Imam Ghazali
Maka ada cepun Imam Ghazali muntabang kibun orang tua bagusan reng tua ji ya ben kok sing ngoda mak bisa jong cok siapa jeng keluan ji aji si umur sebit kan siapa jeng le 50 tahun engko cok umur 20 kok siapa jeng le 10 tahun cang setua ya nak bagusan sing ngoda mak bisa bah ora lah bagusan sing ngoda cok tu sana didikan engko tahun sebit lah nyen dumereng mandi cok. Hari pemulai kada dari kane. Ben. Jadi cang sing ngoda bagusan setua ibadana banyak. Cang setua bagusan sing ngoda cak tu sana didikan mun ngodanya. Sanik ke jaman Imam Ghazali atemu ban kiai. Duh untung mun teti kiai yo. Ada apa kak? Mun teti kiai jo cek bagus sele ibadah jo tahu syarat rukun ibadah na pasti parat tu cek tahu ilmu na jua. Mun abek sering taniri ya king leruk nuruk aki acong let cek parat tu cek lo tahu le cek syarat rukun lo ngerti. Teti bagusan kiai ben abek. Saya kiai cek pun Imam Ghazali bagusan reng tani ben abek saya kiai. Masa kiai? Ki bagusan reng tani. Abek saya kiai lah tahu cek haram ki ikalako cek lah tahu haram ki alako. Reng tani jo make lako tu selalu itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram jo. Mun lo tahu. Mun tak ma tahu. Kereng lepas denger boy beri tanda pagi iba gemedek sekali rebole beri patakotan ni patade iba lagi alaben cak arek ka aja beda patakotan na beda tanda je aja mun arek hukum haram nyambit ya si haram tak muni kakan nengko conge ceng arek kakana sape di beda sape masuk neraka sampai atau mau benoreng kafir jadi pun Imam Ghazali ini kata ulenya tak aki celaka ring kafir tak ule hadirin karena lo itu memucak budian mati na Islam abak se Islam makin itu memucak mati Islam bian saya nggak kapan mati iman itu bu bi Allah maka tak ule ngucak celaka ke orang kafir ni Imam Ghazali tak ibaki kecuali lakar orang kafir sebi Allah enya tak aki celaka contohnya Fir'aun ulem bian ngucak celaka Allah saya tak aki celaka pun jadi Fir'aun ni kalau celaka bi Allah lainnya tak celaka empen ngucak celaka ke Fir'aun tak napa ja Allah sajil saki wajawazana bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية Allah sehingga belajar Fir'aun celaka Fir'aun ni kapan parak mati atau kelep sungai Enil Fir'aun ni kaup gelaubannya benar pandepak kenleirah pah padang neraka seyentarna pah masuk Islam Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin ya Allah tan kula iman ka pangeran Bani Israil tan kula masuk Islam masuk Islam Fir'aun sebelum mati ijawab bi Allah al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin mi setia ke beri demak ke kasep Islam Fir'aun tak terima sehingga Allah seanyat aki Fir'aun nikamati dalam keadaan kafir empian ngucap Fir'aun celaka Fir'aun laknatullah tak napa kengempian ke sumenep kota pah beda cena kafir tak oleh celaka masuk neraka lo pangki napa ku lekuk nikamati kafir hadirin takut kuleban sampian si Islam ni ke iman si itu bu tengate lambak beda situng ulamanya mana ki bersisah ni ke andi santri sabita kebu mangken ni ke ada kiai andi santri sabita kebu di Jawa Timur pondok pesantren terbesar itu santrinya 43.000 bersisok sabita kebu santrena wali kapi rata-rata mun abajeng santrena ngangka berdesa abajeng kata selangi kengki bersisok pakala setan sebelum mati na iman itu bu bi Allah mati dalam keadaan kafir ki bersisok ni kata turas sadek ke swarga sama sekali ni keterangan kitab Duratun Nasihin maka na tengate kula benajunan tak pangki saya selamat kak napa cang mati na manusia makin sa ibadah sampian cek sombong gelu tak pangki cek ibadah sampian ikiba mati sampian sa ahli maksiat cek putus asa
karena bisa jadi mun sampean atau bersampean mati dalam selamat. Jadi mangkini kalau emang kisah saya selamat hadirin. Napa gula saya selamat, napa sampean saya selamat, keng menter pada selamat. Tak bangki hadirin, tak bangki. Napa cang mati na manusia ni? Kemaki mangkin maksiat mun mati dengan iman Islam swarga. Maki mangkin toat keng mun mati na iman ngalto celaka. Mulai di pengajian pahadekan dereng longus. Oh, ya mun dia kena mayu maksiat keluwe. Arah apa kak? Bocang gelek karena pacang mati na cucung. Bocang bagi setia maksiat kor mati na mati iman selamat. Bagi setia ibadah mun ku leku mati na tak ibu iman celaka. Ya mun dia mayu maksiat kelu. Kapan para mati ku leku lah apa bagus. Ya tuh deh tak napa kak. Ya tuh deh. Mbian bahandi pemikiran mayu maksiat kelu pan para mati aku leku pah apa bagus. Ya tuh deh tak napa. Pertanyaan nah, saya mati ya bila sambian. Tak nih kesedai pangki. Cok saking pahe pangki saya mati kurang 20 tahun, maju 15 tahun patobuh lu maksiat kak. 5 tahun atau obat ke Allah mak le bersih. Saya bahaya mati nih kalau pangki hadirin. Saya hadir nih ke bekal saya tekapi. Tore, saya mati ke ada saya ke emak. Kan lo itu bukan? Bisa saja sampean saya hadir nikah, saya teka ada. Holy Yasin, saya budian. Ota besar beli ke Holy Yasin. Saya mati sebudian. Dak ada masih cocok engkok mati tidak ada dah yu. Tempat kering apa di nak dia. Yojeng dapat dena ipaten nak kok. Ara minta cekel tempo nak turun di mobil kela. Tempat kering apa di nak dia. Beci aku. Di timur je. India geluk India kok. Nek gula pidato dekat benih identik ayat identik dangdut. Gula make bahasa hukum neraka jahanam. Moleh ketung-ketung orang jo. Mak moleh buk mbok apa co nganyar depak lah yo bere ko. Coba gula bah ngocol si menene kap si mene khoshil gawaya Ngaku pak Allah maturaan boy PPK Lompang jami tahu PPK Lompang dina aja ning PPK Lompang sampean tonya bareng ben gula PPK Lompang bibir ceruk saloni mi semadu korang agabayan cukemi wes mari kapi kan mayu boleh korang ngabit terus ya abit mayu iya saya ceramah dia Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ni kalau itemu na pacang mati nah mangkana matoro akaring longus mun beda orang mati ya rebu situng kalaban Al-Quran cek kan day lain mun entar karing kering sarah cek ada kan deni benian talken kalaban Al-Quran ko pengapo to kalaban la ilaha illallah sini kayu cek terkaring sakit bahapal enak le kok le kok enak kaki kok wis nyati beda sih dia iya nama kita ingat ke kaki lo bapak selake dateng entar garing mati ya selaka ngaji bahanku ke bau nah pateger ada si mati bahan rok gunte pateger cek orang mati ya boleh pateger mun badereng mati ya nih kacek kan day lain karena ketika mati nih ka manusia nih hadirin seerbu makanya lambak beda syairan dari Mekasan kenka dinto antarana palang pocur pamulena kan beda
bila depak kagerungan setan asare kenengan munya bedepak kadede kastana pon pada bede setan nyope apa ropa nyupre oreng atoroa bede aropa embuna bede aropa kuruna bede lambat lagi makin binakan apa yoba singak kacung cek tokaran sapeleen sataretan apa se bede kampuli mun janda cek katibi ya mun mau tangi kak kula kara cara buka bersama dia Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mun bedereng mati ya nomor situng maca aki surat yasin saya rasa makon Gusti Kanjeng Nabi saya rasa jelas saki al Imam Abil Fida al Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir orang mati yang kemudian maca aki yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah nggih. Nomor dua mun bedereng mati ya maca aki ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh makle kempang keluarannya beh mun bedereng mati ya maca aki ar-ra'du mun tro kempangannya keluar maca aki ar-ra'du bede boleh ke kempang keluarnya benikah napa siwak mbian makin mun abeje ngasiwak ngaji asiwak orang sebiasa asiwak ketika abeje ngeben ngaji ben alaku ibadah budiannya benik bakal keluar tak kira ikres sasaking maka nampian mun andi kaju aruk mele kaju aruk mun andi ngakui rancang ngacem pada rancang ngacem tak luang ki kina tal katel kapu ngakui rambing lo bapak rambing mpian mun arukuan laki surbanan kui surbanah keng kan niat asiwa ke pada uta bempian arukuan ngakui rukuna teti mun rukuna pote oleh pak are ne ka auker kula tuman mangkiro masjid bedereng laki asiwak ngangkui sarung ah lo napa mang ngangkui sarung lo napa sepenting nat siwak pada cuman mun tempo naman ceng pas sarung ay pak atas siwak situ nganyol lagi ini jadi apa aja ro nuruk rapa aja lo oning dia siwak ini kayak kepang keluarannya beh pada ban surat ar-ra'du keng orang banyak salah sangka pulan kocak siwak kegempang keluarannya beh beda orang mati ya tak lum mati pahingal aki siwak itu rotu aki kacolong beni pan mati ya mangkin ini biasa aki asiwak orang si biasa asiwak budiannya beni kebekal keluar tak kira malarat jelas kopi ngapah talken la ilaha illallah ini kaipakun bi Kanjeng Nabi lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah telken orang mati na tolongi orang mati na untuk ada la ilaha illallah cek je kaje orang mati ini kalau tengel cek cang gencang mak le bisa itoro benih pas la ilaha illallah la ilaha illallah ada langsung tahlilnya mana launan la ilaha illallah seneka cek je kaje benih pas benih longos ruah Allah dah jadi nak ya mungkin ada misalkan apa kan tu la ilaha illallah dia okey jadi mun la norok bunte mun semati ala ngucap la ilaha illallah ambu wi setalken dikah mun la ngucap cek talken boleh keng cek tina aki jaga sambil maca yasin ben ar-ra'du mun akan de lain suruh ngucap boleh baki ngaca lain bayu ngucap boleh. Jadi saya ngucap la ilaha illallah kalimat terakhir nikah maka saya ngucap la ilaha illallah mangken duhur mate nake di isa lo napa sepenting dari debu la ilaha illallah sampai mate lo adakan de lain
nih kasih kocak la ilaha illallah kalimat terakhir benih pas abereng mun sa abereng makin sampai kiamat kurang 2 hari lo kita nemu la ilaha illallah di mana mau tak kena RCTI aja ya di mana pada wanakin rembukan malaikat maju malaikat tung 2 jadi saya kocak la ilaha illallah kalimat terakhir man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mari ada bu la ilaha illallah lo ada kanda lain sampai mati nih kasih kocak kalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir benih kutu abareng ben mati benih apa la ilaha illallah ini mah beda sih dia tak kira beda makanya jaga mun lah bisa ada busa nikah kanjing Nabi seajamin orang nikah bakal masuk surga menter tepak kaula ajunan amin Allahumma jelas-jelas saya pada pagi pada berempat takdir saya boleh tulis di tabu langsung ibu ngetung bini-bini telok eko apa sih telok jebuk Allah ada kimole depak keroman langsung budur ya apa kok canglek kuntung telok kan ya gula berkelak leh bahas sempak bisa titi telok de emak kakek jeju nomor situ nomor situ ngiten tuaki laki bi nomor 2 iten tuaki o nomor 3 iten tuaki ris nomor 4 iten tuaki celakan apa bejrane kai iten tuaki dalam tabu keng si telok bisa yoba si situng tak bisa yoba si situng nikah laki bini tak bisa yoba pada na ben pateh pada na ben tuah tak ni ngoba selain ni ke bisa yoba paham menter takdir kau jadi kini lah tahu laki genteng dia mantar takdir gula benajunan bi Allah takdir saya bagus kapi Allahumma pon terkait masalah almarhum modar beniria almarhum modar abu tapi ingat nih kan acara saya buari pak futuku lepas sang ketibir hari mun goreng selok tahu kan yang gungkok si mati dia mampu gelak boleh ngocak teh kanak nih selesai mati ki ngode kok nek bining bah ngocak mana ya mak cek gentengai kok mun foto gula pasang foto seset pasang gi ada iya mak le temu saya kemasi odik mari atas akuran ke modar bin jatim bah ibu naji ya siapa saya boy bener sih tok tok ke bigo mari betul itu mau kecang sampian saya mati saya kemam nggak dia kan tore jo tasakuran 1000 hari ke modar bin jatim bah haji saya pasang ya kan lama tengko ilongos deh on masalah almarhum ke modar bin jatim gula tak perlu abahas gula iman gak diman gak bela pun tante orang mati nikah selamat mun bi seodi esade kai ben etu aki pada ben makin deh amin kok kak cengeng Allah yang ibaki upin ipin gula nabi nak anak gulanya ku kancana bulan ni kene kia kan celing makin ni kene re muna bulu tu aja pakai iya re janggu Allah makin teti penceramah muni kene dek terus cerdas sekali kan ayen tari bi nemu biar dengan ceramah yang ibaki upin ipin mun beni makin ni jadi kemudar bin jatim dan gula bengal nyak seeh beliau nikah epa pecre epa selamat dalam berzabi Allah apa sebab karena tuan rumah namangken bapak Musawi kak dinto ampun atoro seepa kone kuste kanjing Nabi seesoro bi kanjing Nabi irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah kani sere orang mati na sampian kalaben etu aki ben esadaqah makin nikah tahlil bodo solawat ala asrafil anam pimpin dukor segala lastare pah makin esada kai saya bagi kamdan nikah sadakan almarhum nikah maka dan gula bengal nyak almarhum modar nikah
pecrah selamat dalam berzah. Amin Allahumma. Semoga kau lebih najunan bingkengan ketika setah bi nak foto pada hole pada saya bui are pada ada kae pada itu aki sehingga kau lebih najunan pada selamat pada pecrah. Amin Allahumma. Demikian sekilas info. Ndut camaki era pidato telot jam gula. Mun telot jam cak nguncang penceramah nguncang desel ruayu. Kula ki ngalia ka Telanguh, ki nyebrang ke Telanguh. Ini kecak beri berkat kalak berkat ini kak. Oh, buat Telanguh asar. Saya minta tambah aja mun lakenan ruayu. Mun lakenan mak THR beri benih karo bonus. Nguncang ndak ada, minta bonus. Benih karo bode na maki modal ta noro mun. Ki ngalia ka Telanguh, buat tu maurib aboli ka Sampang. Dari Sampang buat isang pah ngalia ka Katapang gedi. Mari di Katapang ini ka ki ngalia ka Parakeun. Leh, yang Parakeun kan? Lah iya. Abolong. On sekak dintoh, nyon sepora sambil gajak thank you. Buk sepora ki. Ki gula ceramah ki ngak ni ke ya gajak ya nyanyi man gaman. Ya benih niat cuma dua pengajian, ki ngembian dia tak ngentuk. Jadi ke nikah cuma sebagai selah. Saya berdepak gelak menteri beda manfaat. Jadi lancaran kula benajunan tak kempang abek coba aki orang. Kalau ben abek aroma bahwa selamat na pacang mate. Kula ben sampean mun ala kuatu sa ibu rungaki ta kok pantus ni kapah mate. Saya ngak mun ala kotoat sampean nikah sengkah core je gaje. Mek pola ketika toat ni kula ben sampean mate husnul khotimah. Mun ala kuat cuba paburung saya ngajak terus aki. Takok sampean bagus cuba sekalian pah mate tempona cuba je pah de emak. Maka namun amak siata ambuaki mun ala kuat bagus sengkah je kaje mek takok ni kebagusan di budi saya kelakoh karena umur pada tak pangki. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngereng bah tutup kelaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim khususan ila hadratil marhum Kiai Modar bin Jatim wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا وما تصدقا Kiai Musawi fikakan wa fidaan wa najatan wa ma tasaddaqa Bapak Musawi wa Ibu Mahwiyah fikakan wa fidaan wa najatan wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.